جمشید بندر د سالا 1927 ده لکونیای تیدنه. او دیروکسان، نویسکار و یکش سازومانکارین انستیا کردی یا استنبولیه. جکردین آناتولیا ناوینه. د زانینگاه استنبول فاکولتیا داده ده دخینه. لآفیونه به باو خوره دبه حواله گردیگهه. د سال 1957 ده به تبی برای خواه فوزی خالجی لکونیای به ناو چاغری یعنی بانگ کوورک درتینن. د سال 1958 ده دچه نوروچه و لسر کوپراتیوانیه پرورده دبینه. ودگره استنبول پارێزەریە دike. جبر کو خودی نێرینên کورد perwer bû deriyên dewletê jê re hatibûn girtin. Bi taybetî li ser mîtolojiya Kurd lêhûr dibe. Bender çi qas tariya dîroka Kurd ronî dike rastî êrîşan tê. Dewleta Tirkiye bi hemû milletên xwe ve wekî kemalîst, netewperwer û Tirk, İslamîst dijberiya Bender dikin. Medya û çapemeniya Tirk bi rêk û pêk Bender reş dike, dixwazin îtibara wî bişkînin. Gelek zanyarên bi nav û deng Sûdê ji pirtûkê wî digirin. Ew di qada netewperweriyê de bo kurdolokan wekî çavkaniyeke. Cemşid Bender roja 8 Avrêla 2008 li İzmîrê jiyana xwe ji dest dide. Li pey xwe bi dehan berhemên giranbuha dihêle.